Hakajing ade berkajing nang pur ke klam COVID-19 hapok ke jela. Nakaliang ke sorkar kala persangkat bala ban pensluri ki pat ba ban wan sakmat nak benta ban tika yada yalade na uniuk nang jingpang. Nang takum si benta ke jing penslur West Janta Hills nakaliang ki bor district kila sedang ban le ya ka extensive vaccination campaign kata da ka ba penbo ni ki jaka tika hadu kumba ndre pusau teli baken thup haki CHC PHC, UPHC, sub-center, bat kiwe. Hakajing ade bat kini ki bor penyat shnong ru, ki don benta ban pensluri ki pat ba, ban wan sakmat naga benta ban Shimkhia. Kumta hakajing yo ban sakhi ne ka sngi, ya kajing tika bala penlong hayeng klub halum perdi Mihmyntdu, tang hakapor si teng sngi ru, ki pat ba bala wan tika yalade, ki ba palat ya ka shispa san pongut, bat ki bre ba wan ru ki dang yai beteng hi. Laban ong ba ke shnong Mihmyntdu kade ke shnong ba ki pat ba ki Shimkhia bhaban wan tika namar haka khat pratarik uniu benai halum pertu Mihmyntdu ru ki breu balet mi shaka jaka tika kila palat ya ka shispa san pongut haka shisngi kane ka jingwan ki pat ba kala palat ya ka bala mang ne capacity ka bala bu shispa dos. Nakaliang wahet shnong ka Mihmyntdu u abul pawa bad udawan hepor shela assistant wahet shnong ka Mihmyntdu kilaya thu ba nakaliang ka shnong marsyo jingtep nakatanat jong ka kwat ka khia kila penbena pat ba leng ba ki tenghong batang haki arsni ka jingbon ki bawan tika ka ba palat ya ka shispa san phongut aku jing tok ba ni injak ta kat kam ko order ko iyo ina PXC nang ba kada petip ya ina du ko tu khat pradrik haduk ne ke sngi waya kam juk la dabuk trik haduk arfa trik te igat kam yo ta order ida announce ina ni da kijing betip cupai ba lang ba kitang hang te upai ba man kat kam ida yoi la ar sngi haduk ne te yusuk i pai ba wan ya chimbenta gi ke tu sngi ka khat ta trik la ki dawan gi pai ba kam chispa san phau tne ni ten ne la hawayu yong pi da po gi kam san spa ji spa san phau tam ni ga te la dap nai te mun liang ga chnong ga thau yong ila i gar par yo pai ba wong wanu ye chimentau man kam ngon ga por than ko peting pesme je iwa i haduk adwan sang am kam ye chai je khia te in ne liang ga committee ne liang ga dorbar chnong ko maya ga yong i da yele petip chikinong chong chnong yong i ki wa em hi khat khra du so wa so i da gar par ilang ba tang hang wa ki wan ba ki klem pe bom hau ar ten gi bon gi wa i am kam yu pendep kat kam pa sarkar ne kat kam i jingtip kam tam na ka hel ha gi jing to we chai ye khia yong i yu am kam man ga sing ka te to gi gerpat yong i chopai ba te inam am pen bor yo won wan da ha ni ga por le kam em lang than o pi gi media na ne gi nong petip cha gi pai ba te ila i mesin biang ye gi nong chong chnong yong i uwan de mesin ko chlur na ne de mesin ko maya ya chai ye khia wa i am kami te dem da gerpat biang ye gi nong chong chnong go maya yong i kam tam kam juk le gani ku bor ku dau pai kilok nga gerpar ye ki gon go em mau bu gi jing arte nak mat ye chai ikia yu kongsan ini ni liang yong no ya tak hapok nak ba health department ka da konkret ga ye ki vaksin kam ada man hagini ki por wada dem man ko ga jing na ye ki dawai da ka man ka tem mur ki dawai ne ki vaksin hi da biang hi he wi to u kan ni ki organisation ko ada mana do ko nakong hadu ko ari kini 18 plus 244 da man hi ki pai ba da man hi ko ga tingkat pu ya ki ko wa how wan kim em de do untuk kam kini ki for ko da lai man ka kat ko niliang sarkar rap duna ki da wa da em hi ko poi man nam yo man hi ko ya i ki no tong chnong la ta ko man da pha ya ki man da poi chai tai thau am yo da wa ki da man hi ko ke jing sniao ya i wa ki pen pet ye kra ye ki ki ka man ka te na do ne liang ha chnong o da pathang o warta ya ki nong chong chnong o ya wan chim ye ni ga vaksin na do ni session ko wa nokong ha do wa yo ti wa keni ka jing le yong in ne na do ni sngi da dap la ka jing ku yong ki bru mar ka jing sniao thu yong ki bru man ko pen sai sok wa ya ka chnong ye kam tam ye ka tu ki ju ta yong i ha ni gis mi dala ta ka man kat te cho na ha jing chem yong a ne liang ka government ka rabu ko ye ki vaksin ku wa de kelot mem de man ka te kam ki ni gis mi da de hadu ka te stay sngi la man da yo ye ki bru da po da chispa san phau tam ki bru ki da wan chim ye ki ni tika ne ga sngi
Te yo pi wadang kate te me hadu ome thi hapo aspa yo point plus aspa. Te yo ke jengwan yang dulu. Te kama ang sesikitin ngau onga yo ke message wa yo ki wi ki chnong la. Ko snya bahagi. Ko yo chimentalang kami chim ha chnong yang i ha chnong yang i to hidu onga wa ko na. Một nơi yang ha chnong wat ki member yang ko covid la perchang ki persnya tho ki bru klem dapen bor. Wow de penting pesme jaki wan chim ki hini yo ki komwan nati la do ni wan ki kang ki pres ini la komwan ki bru ya i meh pagi ki thau ki muslim na hewan ni thau le vaksin ka ong wa chnong ro ki member ki ni wadu ek MDC yang ila da Mihmyntdu benta bonsen ki bru jo hawan ki jo pak khmat ki ya kita ki wa kita ki he na kita ki MDC kita ki he chnong yo ki ka wan pi kat na do wan pi ni yo ki komwan ki bru ki wan ki mem pai de sai ki pai ki hewan i thau e vaksin man ke ni mot sa tho man ki bru kim ang kwa ki pai chawi ki hewan twa yo smart u ya ta ka dom tengah ong ki masih ki wi ki chnong la man ki ka man ha ka chnong